كذبت قوم لوط المرسلين Lut peygamberin kavmları peygamberlerini tekzip edip yalancı dediler. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Vakti ki şolara özlerinin doğanı Lut aydanına aya korkmayanız mı? إني لكم رسول أمين Tahqiq men size iyi verilen emin bolan peygamberdir men. فاتقوا الله وأطيعون Pes Hudadan korkun ve bana muti bolun. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Ve men şıdad üçün sizden kirey ve muzd istemiyan. Menin kireyim ve muzdum Hudayadır. أتأتون الذكران من العالمين Aya siz cahanna hiç kimin etmedik işini edip erkeklere yanıyanız mı? وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون O perverdegarınızın sizin için halk eden zatlarını terk ettiğiniz mi öz hatınlarınızdan? Belki siz nihayette hatta tecavüz eden kavmdarsınız. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Lut'un kavmları ayttılar: ey Lut, eğer sen şahityan kefinden qaytmasan, elbette sen şehirden çıkarılanların cümlesinden bolarsın. قال إني لعملكم من القالين Hazreti Lut şolara aytdı: elbette men sizin şiteleki etdiyan işlerinizi nihayette yaman görýänlerdendir men. رب نجني وأهلي مما يعملون Perverdegara, meni ve ehlimi şu kavmin etdiyan amallarının cezasından necat ber. فنجيناه وأهله أجمعين Pes biz necat berdik Lut'ni ve şoň ehlini hemmesini. إلا عجوزا في الغابرين Meger bir qarry hatyny necat bermedik ki ol azapda baqy qalyanlardan bolup muqaddar edilipdi. ثم دمرنا الآخرين Ondan soň başgalarını geň suratda helak etdik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Hoşalarga nihayette yaman yağını yağdırdık. Yani daş yağdırdık. Pes ne veyle yamandır korkudulanların yağını. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Tahqiq, şo Lut'un qawmuna berilen azapda ibret bardır ve oların köfsi iman getirmizler. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ve tahqiq senin perverdegarın elbette galiptir. Kafirlerden intiqamını alar ve nihayette mehrebandır. Müminlere nusret ve yarilik berip necat verir. كذب أصحاب الأيكة المرسلين Aykan ehlileri peygamberlerini tekzip edip yalancı dediler. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون Şolara Hazreti Şuayb aydan vaqtında aya Hudadan korkmayanız mı? إني لكم رسول أمين Tahqiq men sizin üçün Hudaýyň iyi veren emin peygamberdir men. فاتقوا الله وأطيعون Pes Hudadan korkun ve bana muti bolun. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Ve men şu zat barasynda sizden kirey we muzd istemiýän. Meniň muzdum we sowabym älemiň perwerdigary bolan Allah'adyr. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين Ölçegi kamil edip berin, kem edip nagas etýänlerden bolmaň. وزنوا بالقسطاس المستقيم
o doğru meydan bilip çekin. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Bu adamların zatlarına noksan o kemlik yetirmeyin. O yerde fesad et.